Wodi-inĩ ya Kĩamaina gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati gũkũ Naikuru nĩkuo mũcemanio ũyũ ũgomithanĩtie maabithaa borithi. Maabithaa wathani wa matũra na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Irene Njoki kũrũmĩrĩra ikundi cia nyanake iria rĩu ithamĩte kuma mũciĩ wa Naikuru na kũingĩra gĩcigo-inĩ gĩkĩ kwĩhithania na ũtwarithia wa bodaboda na gũcoka gũtabania tharĩko. Hapa Bahati tumekuwa na shida kubwa kabisa ambapo tunaingiliwa na ile gange la Confirm ambao wametoka upande wa town, sasa wameanza kuingia upande wa Bahati. Yangu ni kushukuru wanabodaboda sana, kwa sababu kwa crime tunasema sisi polisi peke yetu hatuwezi, mpaka tusirikiane na wananchi, kwa sababu hao ndio wenye sub county na hao ndio wenye wanajua area. So wanabodaboda ni wa maana sana kwa kupigana na uhalifu. Kũringana na mũnene wa mbũtũ ya borithi Naikuru ya Rũgongo augĩte njĩra hũthũ ya kũng'ethanĩra na wĩkinaĩ nĩ mũingĩ gwĩtĩkĩra kũrutithania wĩra kwa hakuhĩ na maabithaa borithi. Wenye wako na bodaboda wote wajiunge na chama, so that tujue ni akina nani hao wanakuja kuinfiltrate ambayo sio wa hii area, kwa sababu nakuta watu wanatoka mbali wanakuja kucommit crime hapa. Yetu ni kuhimiza chairman wa insist wale watu wajaregister waregister wote. Wambere ni gũcokeria mheshimiwa wa Bahati ngatho ni tondũ wa kũnyitithania atongoria a bodaboda na thigari citũ mwena wa security, nigetha tũhote kũhũthia maũndũ ma security, nigetha tũhote kũmenya andũ arĩa maraingĩrĩra maeneo maitũ, arĩa maratoka gũtũthũkĩria thayũ witũ, nigetha tũhote kũmatambũra. Toguo mũnene wa borithi auga ana bodaboda mahote kwĩyandĩkithia nigetha mamenyeke stages ciao nigetha gũkĩingĩra andũ ageni tũgakorwo tũkĩmamenya. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ akiuga mũingĩ ũrĩ na ndũmĩrĩri cia bata na ũgacero mũiganu wa kũhũrana na wĩkinaĩ ũyũ mbere ya ũtuĩkĩte ndamathia ĩngĩcokia gĩcigo gĩkĩ na thutha. Tuweze kuongea vile hawa wanabodaboda watatusaidia katika hii maneno ya kuangamiza pombe, ili kwa sababu hao ndio wanakuwa na hao wananchi mara mingi, kwa sababu wananchi mara mingi wanabebwa na bodaboda. Watuelezee na watuweze kushikana pamoja ili tuweze kuangamiza hii maneno ya pombe hapa Bahati. Kwa crime kupigana na pombe, sisi tumeintensify fight against illicit brew. Tunapigana na pombe na tungeomba pia wananchi wajitokeze watusaidie, kwa sababu unakuta pombe mingi inapikwa kwa vijiji, na huku wananchi nyinyi ndio mnajua mahali, so mujitokeze tupigane na hii mambo ya pombe haramu. Ngĩribotera Inooro TV kuma Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.